Hi, Bubbles. Let's go. Let's go. Come on. Today is just another regular day here in school. And yeah. So, Mingo. Hi. Have you eaten your breakfast? No, I haven't because my amo did not let me eat. Also for dinner. Hi! Hi, vlog! Say hello to the vlog! Ladies and gentlemen, let's all welcome Mary Chris Aligan, the most beautiful person here in City of Really campus. Subscribe to her channel. Sa mong channel? Bukid.live. Ah, taga Bukid.live. Instagram and you want to see some naiveties Oh. and everything. A day with Bubbles. Hi, my name is Bubbles. And I always go with Miss G. Hi. Okay, let's go. Come on. Come on, Bubbles. Let's go, Bubbles. Come on. Where are we going? Where are we going? I'll follow you. Sige na, sunod ko nimo. Go, go, go. Gawa ni magdunggan eh. It's a prank. Okay, I can follow you. Good morning! Agi lang ko. Say hi to the vlog. Hi! We are vlogging! We are vlogging! Wherever I go, Bubbles is on the go too. Bubbles, see? Bubbles! Good. Asa man ka? Mojod. Thank you. Wa mo ko kailan ni mamilya oy. Sir, good morning, sir. Morning, ma'am. Morning kaya. Good morning. Aray. Morning. Mag-picture ko. Sure. Sir, for hinap picture mo doon ni Sir Christian. Selfie. Picture, picture. Let's go. Mamalit at kanon pagawas kay wala kay kaon. Masamot kaog kaniwang. Yeah, joyride ah. Dali na. Dali. Ato bisa ka boss kay mamalit mig kanon para ni Bubbles. Ako na siyang gibalunan og sardinas. So nasa lata. Ay dili day, nasa bag ang sardinas. Kay nakalimot ko og pakaon niya gabi so mamahaw siya karon. Mau siya galas G's. Hi guard. Hello. Galas ko. Hi ate. Good morning. Mamalit ko sudan para sa akong pinalangga. Ay, abi na kog kuan, abi na kog corn beef. Ipon na. Ipon di ay. Wala man, gabansin ko. Haman. Ni. Kamana, dahil sa pusa. 2.5, sige ka na. Gagi, zero. Ay, Benching tapong ko. wali ni mo. Hi te. Hi to the vlog. Say hi to the vlog. Wala ko ito na vlog. Anjay mo. Bula-bula. Bula-bula dili. Bula-bula. Hipon. Hipon. Na, makuhaan ginig hipon. Lutuan pag ako na siya kanon. Init iyang kanon kung manihapon asya kay. Juicy. Ay, di siya kagugnaw. Hindi naman ko magkanon niya. Lutuan rin ako na siya. Balanggati ka. Ha? Ha? 45. Para ni Bubbles. Utang ni Lista Bubbles. Facility.
45. Okay. Thank you. Thank you. Salamat. Bye-bye. Ito na. Let's go. Mga na ta. Tara, dali. Let's go. Sunod ako ni mo. Sunod na lagi ko. Guard. Guard. Say hi to the vlog. Hi ba? Hi, hello. Dali na. Hi. Good morning. Hi. Hi. Balay. Bye. Bye. Say hi to the vlog. Hi. Hi. Hala, hala. 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 Yali. Dili lagi ka mahadlo ko giro. Yay! Yelly! Yelly! Oo. Ayaw, gika pa dirty. Hugaw. Ayaw, di. Babos. Babos. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Nagsugat na sa pisa, the most beautiful woman on earth. Hi! Feeling good, no? Okay ro. Bye. Hi. Wait, sa kakadiyot kay magbuhat ko sa mga food. What? Lamay kayo mo sudan, boss. Sumot kayo. Sumot kayo mo sudan. Eat well, Bubbles. Eat well. Uy. Yummy, yummy, yummy. Ganin sobra para niinig ka gabi. Bye-bye, miss. Hala, nagsunod na pod ka na ako. Asa man ka? Asa man ka, be? Asa man ka, be? Be. It's a prank. Works ako eh. Di asa ka outside ha. Bye-bye. Man naman ka eat. Bye-bye. No. Ay, kaoy. Makaguba gali kag pultahan. Makailis jud kag pultahan. Ato sa library ka. Ato sa ka. Hali. Asa ka sa library ha. Wait ka sa library. Library? Aha. Wait ka. Oh. No, down na. Hugaw na ko. Nahugaw na ko. Gutom na ka? Gutom? May tayo pa ganit tayo lunch. Anya na. Anya na tayo mag-lunch ha. Lunch ta anya na. Anya na mauna sa kagkaon ng lunch ha. Una sa kagkaon lunch ha. Hugaw na kay ko. Oh. Ay, no more. Ayaw na. Diyan na lang sa ka. Ayaw sa. No. Dali na eh. Ayun, pangaskas diri ha, makaguba kang bildo. Ayaw sa dita. Oh, ayaw na gig aha.
Dili ka magmuskas diha. Tara, sit down. Sit down na lang. Uy, wait lang ka na ko diha. Wala pa lunch. Library. Ato sa library balik. Salit anak kita sa library ha. Dali. Sulod na dali oh. Bye-bye. It's a prank. Yara ka ba to? Hi. Let's eat now. Dali na. Come ka dili. Diet. Diet. Dali. Ay, sardinas na lang. Sardinas ka. Want this? Want this? Okay, let's eat now. Ha? Alam mo kung dako yun. Alam mo kung dako. Dili lang kigamay kung dili dako. Everybody, let's go. Dito ba? Malakaw na si DJ Ligaya ro. She's always with me and I'm glad that she's always with me. She keeps me sane. DJ Ligaya, mag-on air ta. Samok-samok ka niya. Come on! Dali, manalig na ta. Abot. Hi! Bye-bye, Bubbles. Party lang ko ba tayo? Hi, Sick! Wow, nice! Alright, mga kahimsugers, this is me, DJ Gracia, on the mix! Eh! Bakit na? Mag-imo ka po. Elisa na tika, pawa na diya. It's a prank! Bye-bye! Babot ka mo? Oh, buyers. Tara, let's go, Bubbles! Let's go, kay sakitan ni DJ Ligaya. Hey, mag-picture ka na sa gym, balik! Hey. Go, go, run! Run! Bubbles! Run! No. Bubbles, dali na kay manakay na ta ni DJ Ligaya. Lah, masingisi. Kilig bes? Ayun, nagkatawar ako sa mga naong sa saunang panahon nga. Kapait! Sakay na ka, Bubbles. Sakay, Bubbles! Sakay, Bubbles. Dali, sakay. Si Mama. Kabang-patay. Dinakakay mo mo sa kaidal. Sa jeep. Bye-bye, Bubbles. Bye-bye, Bubbles! Run, Bubbles! Run! Run, Bubbles! Run! Run, Bubbles! Run, Bubbles! Bubbles! Mama! Wag mo akong iwan, Mama! Kaya Bubbles ay jokot. Yeah, sige. Sige. Kami bakyaw ay bakyaw.
Slide, gyapon kayo. Imo na ako ligyan. Hurot na yan. Buto si Babos. Sabi ko, gihana mo dagan bubbles eh. Diba na kita. Thank you. Salamat kay Ma'am si Umar. Thank you. Thank you. Plete, Babos. Ibili na lang tika, Babos. Plete. Bubbles. Imuhan na lang. Ari na lang kanseresa. Hi, Bubbles. Ay. Agay. Ay, Babos. Ako pwede tatasan. Bye-bye, guys. Bye-bye, Day. She's there. Dili mo sulod si Bubbles. Kay na guard. Matuyok na siya. Ato sa pika side. Musod na siya. For now, naglingkod pa siya kay na guard sa atubangan. See you later, Bubbles. Bubbles, saba ha, saba. Di ba si saba? Masala ka. Ito. Tara, let's go. Manaog na to, dali, manaog. Saba ka Mai! Nag-vlog ha? Say hi to the vlog! Hi, Tate Rosie. Hi ba? Hi! Hello, everybody. Hi, this is me. It's only me. Hi, Luway! And May? Amazing. Let's go, Bubbles! Ayun, ito pa ko. Wait, chata ni Ate Jessa. Tara, let's go. Bye-bye, te! Ha? Mura. Bye-bye. Let's go. Ay, tsaka, wala ko nahimutang. Lagi? Afternoon, ma'am. Hala po siya pet, oh. Dagan kayo na yung muha, mo. Dara, oh. Na, dagan kayo. Si Bubbles, asa kaya to? Magsugat ra po na, tara. There. Mahapit man na siya mga itoy. Oh, na siya yung mga. Oh, dagko na po. Oh, di na to ito, iro na to. Kaya kung madakpa na ganyan ako, magkaging. Good afternoon, guys. Ano siya magstay sa balay, ma'am? Kadumdum ba siya? Kauyon sa nimo. I'm with Ma'am Arlene Salak, our Dean of Instruction. Hi, Ma'am. Hello, I'm with my dog. Hindi na siya gikan. Ito nga lang. Sa kuan na siya, ma'am. Sa third gate na siya gikan mga sa estudyante sa DVM, ma'am ba? Oh. Yan mo to pag kuan na, nabalin ako diri. Nakaila man pud mi. Kaya taga Tayman na mi yung balay. Moto nakuyog. Ma'am, ari ra ko diri, ma'am. Ari ko agi. Oh, mas dool man diri agi on. Sige, ma'am. Bye-bye. That was our Dean of Instruction, Ma'am Arlene Salak. And napo siya dagang iro. Labaw pa sa ko ang iro. Ya kay ako kay usa iro. Ya kay iros. Kay daghan man. So wala ko kanon sa balay. And dili naman ko mag-rice for dinner. O magluto ko og kanon para niya. Yes, iyan pa ni hapon init ang kanon with bola-bola and sardinas. Sobra na mo ganina. Bubbles. Dali na. Uy. Buniti, be. Yan na sa imong ulo, ha. Diyan na. Ayaw lihok. Ayaw lihok. Ayaw lihok. Bye. Lalo na
pagkaon para ni Bubbles karong gabi eh. Pero wala ko'y plano para sa kong pagaling. May kanon ko ron. So, I'll be cooking for my dinner, but I remember I have to cook rice for Bubbles. So, magluto sa kanon. Let's check on Bubbles. Let's check on her. Bubbles? Hi! Wala pa man. Luto pa man ko. Wait sa, okay? Oh, no. Wait sa. Luto pa ko rice. Bye-bye. Food is ready, Bubbles! Bubbles! Hey! Food is ready. Food is ready. Come on. Arata sa likod. Dali. Dali. Yeah. Wait na. Lamay kay na. Ay, sa wait. Tilokon na ni. Bye-bye. Kiss me. And this is my dinner. Wow. Char na yun. This is egg. This is squash. And beef loaf on top. You want to talk about Water. Grey's it? Just Anatomy. wait here. I'll serve you go, so I got some time to. I'll just go. You know, it's April and Avery. Oh my god. Kilig. Okay. So I'm done with my work tonight. Let's just go check on Bubbles. Okay, matulog na ta. Kasi matulog na si Bubbles. Where is Bubbles? Di na siya dapat matulog ra. Pero ako kay Bog asa siya. Kasi nasa likod. She's not here. Asa naman po ni si Bubbles ron? Let me just go check. Usahay. Ari ni siya diri sa pikas. Kay na food. Pero karon ambot asa siya. But anyway, it's fine. I'm good. I'll be getting ready to sleep. Matulog na ta kay gabi na. And tomorrow's gonna be another day. Yeah. And shout out to the vetmed students who actually sila gyud ang tinuod nga tag-iya ni Bubbles. But then, I don't know, things just pandemic came and yeah, everything went. Yeah, so we're all good. I think Bubble is just fine tonight. And thank you so much for watching, guys, and I hope you enjoy my day with Bubbles. And yeah, so Bubble said that it was nice to meet you all. Okay, so thank you so much all for watching and have a good night if you're watching this at nighttime. But if you're watching this on a daytime, have a good day. Bye bye. Love you, chuchu pomo. You know the drill.